Dwarbagori constituency APHL CMI Phu Mondor Singh Ingtipen Pherangkia Mai ke Phapon. India Swallow T20 Cricket World Cup kache pahai ponji amang Hemanna. Damamran Kidamji Pu Air India Rot Tongsikot when emergency landing Thiruvananthapuram along Enangko. KAL Long Live Adap Abirta long penili sami Juli Bepi nonar juik tha Birta ang ton pen. Kedamtang ni phain kwara clear ni Dwarbagori constituency APHL CMI Phu Mondor Singh Ingtipen Pherangkia Mai kang nipon. Bangso Pherangkia Mai along Dwarbagori constituency APHL CMI Phu Mondor Singh Ingtipen kaning jepon ke kedamtang kili kahut BJP sarkar rar phan kapa mang hulapen kachong thuilo. Athema kili kahut MP Horen Singh Bepen kaning jeke KAL Long BJP jongsi haided lo pulote RJLR phagji pusi kaningji lapen atogano kido akar biara tum kisum lake tovar me lang setame pali eji lapen diputan along poson si keklem malason thot si klempo tovar ke ek pali eji puta ningji lapen rara ke mangke hemprek henlo lasi BJP sarkar pen hemprek aphan kapalong vek je aphan sarkar pen chingki ji pusi rara thengno ningji puta Dwarbagori constituency APHL CMI Phu Mondor Singh Ingtipen Pherangkia thengno ningje pon kar ili kar bitum kar biaran to non MP ningkan pho chokpo pine ningkan sivelo na pen kemele ningkan pho chok hello MEC ningkan pho chok hello sitame ye BJP tum poriborton pen pupen kecing thur po mo pen pinangan kar biarat pan padulo nasi kar biarat tum pan dia seme kichune yang tung bang gelalo nang tum election ho nang ni mek pang mon chok kitok chip nasi election ro nang tum popo je nolong nang pipete tuwa nang bonai ne te emso nang pipete pola so nang tum kipupu nasi nang tum so ahon naso bang kena tum karbi harap tum pan itu EPSSC hoy Dwarbagori pen kechine gelalo nang tum election ho sini itu chonai pol athemara sa charia song tum bang kena paluli po nang tum itu mana rong so ni tum media lo telong no Lapen KAL Long CM Dr Tuliram Ronghang MP Horen Singh Beke rada phan kachong thui kachobai binong pusi Dwarbagori APHL CMI Phu Mondor Singh Ingtipen Jasimet Arbokpon Lapen rada tumta CM Dr Tuliram Ronghang kachong thuyelang arjubom lang maputa ningjepon Lapen ke nilitum APHL sia song atum phan ASDC atum nangkipu ke kachong thui pusi nangkipu Bonta nilitum APHL sia tuntong kachong thui ma mate ASDC atum si kachong thui lo athema ASDC ke chare hot hemprek ban bekji pukaning jeke ASDC atum hemprek ke ban ke rara tum thekdun longloma nanglitum ASDC tumta rara phan kachong thui lo puta Dwarbagori APHL CMI Phu Mondor Singh Ingtipen ningje ponthu yang si akan kicu na repote greta nagalim ta te bang se nagat te mesa si ena repo kamata pur tum ta te se neja si ena repo ke palu ke hok pet bang ke ESDC tu ko PC palu lo pote hemprek ke ningan kre phok la tum ke council MP MLA MEC EMC amanta cholong lo te bonte ta la so people planted te la pena lang lito yung sa hok pera political patudon bote ke dam tang MEC hul ko people si bitong ring tamalong alang lito bang chipati do na hede Congress on chipati do na he ESDC chipati do na he CPM on chipati do na he la si EPSC ve uda ke chipati do sa si a hok pet hemprek apan kasi song komano EPSC helo nami tumke nyerto EPSC pan hingno punang pulo rada pan ke pamang hu pulo ke pamang hu ke hok ke nami to ke pamang hu News Report KAL Long Live
Thang ni phain kora ke thom arni Sowarlo T20 Cricket World Cup semi-final match along India lapen Australia ang bongsi pathu ponlo labangso ke pathu pon along Australia atum run phopansi chipa hai pon detlo Ningkan hini pen ephong ke badopon Sowarlo T20 Cricket World Cup along kato ka wepangrum pet pen dead cap ka chetong pensi pathu ponlo labangso lo ang ka chetong dona derament ke lapuhen lo South Africa, Australia, England, India, New Zealand, Pakistan, Sri Lanka, West Indies, Bangladesh, Lapen, Ireland. Lapu ke pathu ponjade lake South Africa henlo. Lason se pathu bom bang bom pen dead pli ke semi-final along ang hoy chepalong pondo. La dead pli ang bong India pen Australia sitame hini lo. La hini ade rang bong si ni phain kora ke thom arni final ang hoy apharman semi-final match pathu ponlo. Australia tum ke theng ke pang cheng pen pharo isira troxy ke hini made 172 runs an chepalesi pharo isira troxy ke ke thom 173 an target pipon uthot India tum sitame theng dun thu pen pharo isira troxy an si chepali dunun chotlo labang sojo Sowarlo T20 World Cup anong e hem ki banji amang hemandun naklo Labang so match pathu tangdet pen aphi India atim pen phirangkia maya long ke than pona long India team captain Harmanpreet Kaur ke than pona tengki lapu henlo India team si high vek jia podlo jongsi nili ki jut anseta pathu long asonte ni bat jongsi longli along chingthang the posonte joy ke pen run longji lapen run out ede jia podlo ni phi ke theng jia bang Dipti Sharma lapen Richa Ghosta dolang ni outdet pen 8 balls mate nerkep balls ke run long lipin lo Ladakh hello game ka chelar ponang thekputa Harmanpreet Kaur hinpen than pachini pon India ke rempen Australia tum final along ang hoy chepalong pon lapen halapu ni phain kora player ni semi final match ke pathu along England apen South Africa ang bong komasi ke hai pon ma lasi final ang hoy isia bang chepalong dun po Final match bangke Newland, Cape Town, South Africa longsi hangthanga chiklo ni phain kora trogar nisi pathu ponpo. International Desk Report, Karbiang Long Live. Thang ni phain kora pli bhomta arni. Kojikode pen kangjar pon arot. Damaman ke paleji buahud tongse kot pen Thiruvananthapuram airport along pasunangko labang soror along kadu ka pen pharo isira trokebra ner kep an kachet haduna bang pho bang phido labang sorot kangjar bomahud men ke pasunangko atheke masap so technical anathu gache tonte ke doko ka joini posi birta ribdun long labang sorot ada por phai sir kebra minute pli kebra pli aporahud Calicut along Karipur Airport pen pangjar ponsi ghonta hini so se chot an pangjar ponlo Airport pen birta kiri ponlong tengke pharo isira trokebra nerke babang phu bang phi kache thabdun Air India Express 9385 runway along pen ke pangjar pu road armianat masap so runway pen along tongchet pusi chini ponlo labang sorot arum pasun se prang Road lapen kaddo kabe kimi phun kimi pen ke pasunji pura Arabian Sea along road ajang thu setame masap so lote kang nang kok loputa birta riptun long Airport management hin pen setame full emergency pusi hok ponang kok lo Air India hin pen lam thega chepak lang pon hud kaningje pon kila pu hen lo Air India flight 9385 Kozhikode pen damam an ke dam jiarot Thiruvananthapuram anathusi padam rong Road army ke tong cherajok road along pharo isira trokebra nerkep kache thabduna bang phu bang phido kaddo kavita miphun me pen Thiruvananthapuram airport along por phai kri hini ra kre pho aporahut pasun longlo nonoma tong se kot pen kaddo kabe phan puthot damam an kapali ji aphan por phai ke thomra achiti ma porahut si kaprek arot sik ponlo National Desk Report Karbiang Long Live Indeng phokep ke chok KSA Annual General Conference Sertalin Catalon dilai along si adim hotpon pami danglo Kedam tang ni phain kora player ni dilai Joseph Terang Memorial Hall along ke padupona mai along Bokajan Regional Committee amai phu Lal Singh Ingti pensi mai charilo lapen kongchun bang nobin rongpi pen mai ke phalam the jailo mai along ka do ka beche don sar pen
reception committee sengpon lapen reception committee mai phu surjo rongphar dun mai phu version ingti lapen kaman tiso chunbang khoya sing ingleng rap chunbang nobin rongpi lapen hundor be bidisar arpu longki timung liladhar deron ke hai tokbi joy sing timung lapen tu seswar terang atuma phansi arpu pekponlo Maya longka chetong pon KSA tiripia mai phu thang sing timong kongchonbang budho terang bidisar Leon Ingleng KSA klembarim GB SGB lapen dilayarar tum chetong pensi reception committee sengponlo KSA tiripia mai phu thang sing timong penange pachini ponke labangso annual general conference sertalin ke chok dilaya longke pamanji ni pli apharman an talon ponji Thedung alohi sarpo phan ke phapon jelang ke dokogajok nonamat annual conference ke pamanji arnia bang hotpon pelang tebok het Meghalaya Nagaland Manipur lapen Assam along ke do inglong aso lokachole song atuma phan jophasi jethan chimona chatai thik ponji lapen KSA along klembarim do ana phan pangrumsi kachethan kachimona sai setami thik ponji buta timonga sangho pen nang than pachini don in pensi chun bok sining thelo lapen kadok kowe akachirap kachito pensi labang so amai bang chun bok sining thelo arni ke hotpon sondolom arni ke hotpon bang nitum labang so pini reception ki seng amai long nitum bang arni hotpon pelang athiri tum hala inu bhani chief guest kachu phapon do lasi hala bang so chief guest tum penitum isi confirmation long le der masi tum la arni ke hot bang ke tum pini bang hotpon ide lo lasi ni phai inkoira troxy ningang sam an lo pratan ni tum lamang so sertalin katalon amai bang nitum arni bang hotpon long Dilai pen bijoy rongpi karbiang long lai Kedanta porahut mukro long ke thedung alam ki klangrok aphianta Meghalaya chomangatum Assam mate karbiang long sarkar tuma phan phere dor desi West karbiang long riar lo nanglu choksi Meghalaya MLA kiligalong kacharab dunjia phan Mujem Madan Pesiar Khatkhasila Dingler Morab Peple arong along Meghalaya long kedona political parties atum arniwang Meghalaya MLA kiliga pharman campaign mate mai ke padopon Lapen lapu karbiang long ke do chomang panarakhe tumpen dengrong chapaklang pona tengke karbiang long ke do chomang atum ke kosonsi Meghalaya long vote nangki jogdun long poposi ningjepon Bonta hok pedalang ke karbiang long ke do chomang khasi panarakhe tumke voter list hini do lapu karbiang long tado lapen Meghalaya long tado Bonta karbiang long voter list mate karbiang long kilik along ke aphong tin kilik ahota boycott si thekpon long Asibangso puthak abarim rensing bepen kaning jepon ke Meghalaya chomang atum karbiang long along riarlo nanglu chokpensi MLA kilika pharman campaign ke bangke aron kali athema mokoilum outpost nang pardet pensi campaign nakedo lage Assam sarkar mate karbiang long sarkar atum amek jang clip ma pusi ning jepon আজি অসম চৰকাৰৰ ইয়াত পুলিচ প্ৰশাসন থকাৰ পিছতো মকৈলুমত আউটপোষ্ট আছে জিৰিকিনলিঙত পুলিচ ষ্টেচন আছে তথাপিও আজি মানুহখিনি নীৰৱ হৈ আছে কিয় মানুহখিনি নীৰৱ হৈ আছে কিয় অসম চৰকাৰৰ কিবা অভিসন্ধি আছে নেকি কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি মেঘালয়ক এৰি দিয়াৰ কিবা অভিসন্ধি আছে নেকি আৰু অসমৰ মাটি এনে কয় বোলে আমি 1 ইঞ্চি মাটি এৰি নিদিওঁ অকণমান মাটিও এৰি নিদিওঁ 1 ইঞ্চি মাটিও এৰি নিদিওঁ আৰু কেতিয়াবা কয় বোলে বুজাবুজি এৰা ধৰাৰ মাজেৰে চলিব লাগিব তেতিয়াহ'লে এটা পৰিকল্পনা আছে নেকি যে কাৰ্বি আংলঙৰ এই মাটিখিনি এই পিচিআৰ ডেংলিয়াৰ মুঠাবে এই গোটেই অঞ্চলবিলাক যিখিনি আছে পিচিআৰ খাটকাছলা এই অঞ্চলবিলাক কি মেঘালয়ক গতাই দিয়াৰ অভিসন্ধি আছে নেকি অসম চৰকাৰৰ উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ মুজিয়াম মুলাইন আমাৰ জিৰিংডিং ওচৰতে মুদান ডেংলেৰ লামাৰাং তেনেকুৱা বহুত খাচিয়াৰ গাঁও যিমান আছে তেখেতসকলে নানা ধৰণৰ পাৰ্টি অকল কংগ্ৰেছ বুলি নহয় NPP বুলি নহয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ বুলি নহয় মেঘালয়ত যিটো যিমান পাৰ্টি আছে তেখেতসকলে মেঘালয়ত ইয়াত কাৰ্বি আংলং আহি পেলাই News Desk report Karbi Anglong live Kal Adap Abirta Kal Sikang Toniglo